Orang yang menolak sedekah, tidak mau menerima sedekah, apa hukumnya? Rasulullah telah menyampaikan dalam sebuah hadis, yadul ulya khairum min yadi sufla, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Orang yang memberikan sedekah jauh lebih baik daripada orang yang menerima sedekah. Jadi hana masalah, bahkan itu lebih baik apabila anak orang yang mau bersedekah kepada kita, kemudian kita tunjukkan kepada orang lain. Itulah sifat para sahabat-sahabat Rasulullah. Sahabat-sahabat Rasulullah dalam sebuah peperangan kada kena meninggal tu, berat kada ya putaba makanan gekele para sahabat nujak urung jeh lebih berat lawan di balo, kemudian urung jeh pegah lawan guru lain. Nyanbanlah sikap-sikap para sahabat, bagaimana mereka bersifat isar, mengutamakan orang lain. Jadi alhamdulillah, tanya naijil sedekah oleh orang lain, kemudian kita tunjukkan mereka lebih layak daripada saya, silakan berikanlah kepada mereka. Itu merupakan sifat yang terpuji dan merupakan perangai daripada para sahabat-sahabat Rasulullah.